Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPW BI Bali nyokong tim pengendalian inflasi daerah TPID Provinsi miwah Kabupaten Kota antuk rajak ngelaksana yang inovasi miwah kreatif sejeroning pangupaya pengendalian inflasi. Magesami punika anutin puara Rakornas TPID warse kalih tali kalih dase. Mekata program sani ngelaksana yang TPID minekading wantu petani ring marketplace miwah sosial media. Kepala KPW BI Bali Trisno Nugroho mempengabdi, TPID taler sida ngelimbakang digitalisasi pertanian miwah peternakan, sepisanan distribusi miwah pemasaran, sejeroning nyokong perkanti perdagangan antar wilayah, intra-provinsi antar Bali Nusra, sahe ring pawantukan BUMD pangan mangdesayan dengan sarana perkanti antar daerah, miwah program ekspor sejeroning nincapang serapan produksi pertanian. Melarapan rapat koordinasi wilayah TPID Bali Nusra, warse kalih tali kalih dase, dane mepengabti sidang ngiceden Insight Tour membuat majeng samian anggota TPID Bali, NTB, NTT serta TPID Kabupaten Kota Wilayah Bali Nusra. Dane sane sepisanan ngangganin Ketua TPID Bali talar mepengabti, renggala pungkuran. TPID Wilayah Bali Nusra sidang inisiasi program inovatif pengendalian inflasi melarapan program 4K. Ini punike penyagaian pasokan, pengharga sani terjangkau, pemargian distribusi sani becek, miwah komunikasi efektif. Piketanipun latarang tekanan inflasi ring triwulan 3 mangde tedun, sani mewesane ring sejeroning sayan tedun nyani deflasi administratif price. Indeks tren penadunan pengharga kanton memargi sangkaning daya beli kirang salantang war sani mangkin. Bali wawaipun sampun deflasi ping 6, rares ring Oktober Provinsi Bali nampenen inflasi kantos 0,44%. Bisnis Bali nguni ngayang.